По словам историков, Шейх-Мирз – легендарный сын чеченского народа, о котором писали многие известные деятели. Он был грамотным дипломатом и основоположником российско-чеченских дружественных добрососедских отношений в конце XVI века. يقمتك دحر ماجري مصلعة يقمتك دحر بوخ بينرج يتعدوا لينرجوا الشيخ ميرزا وهون دا أشر معه. Известный военно-политический деятель Шейх-Мирз Окотский погиб в 1595 году. Он был похоронен в восточной окраине села Ширча-Ака, которое сейчас носит название Калинин-Аул. رمضان أخماد شوية إديلن دول ديقر قوتش ليشتغنا كوزا داخكنا دي بعشو صو حالخ خلو النخشي تربل قوة ماشري مصلع ديوقمت تجرسي دحر ينول تهنا وين دوزش أرخي بش كحدول دحر لير دكم ينت مسكوا أرخي يعدل